Normala ken yam ka nasdial content barwa ni lingwa sama. Bana rach ka tin content lat karodi an walle shanka wal joka pyro ronchin dangro jandang red bakal bana report ne bana kalin. Ken yam kan konon yam mi jirama jadit gwas me kan subscribe kan on TV channel gori no jinder subscribe ko miteg mishi balida jomala shubekaji kapet. Bana report bana jeto gwas me kamen jeto ka Bentiu. Kore to kam dëcni SPLA IO kene dëcni SSPDF. Report chano ngwado me jen bukono lingone ka duo budana jeto gaja. Kore watu ke shanka dioka jok. Ke report chano ngwase me wa at least it's South Sudanese kids South Sudan People Defense Force soldier including senior officer were killed in every fighting with Sudan People Liberation Army in a position. Wane dang badak wenyam chakanak kadini SSPDF. Dini SSPDF wa chakanak dini dang badak. Ray dini toto to senior officer ticketan. Ke dini dit. No circa kwar senior officer takanak wan mishika nyintin ke che koter ke kuumɛ Sudan People Liberation Army in a position kuumɛ SPLA IO mentefin Dr. Riek Machar and kuumɛ SPLA IO dor tigaten tiga dor shwali per lat jor payam gwit county ka South Sudan Unity State. Chideni SSPDF. Chicken deni SPLA IO chicken kamaran guadamon. Michiga chubo kakwe la jor payam chukor mocho tuok. Yen guada nake deni dang badekten. Kor me tuok kurun wang bakelung kajen shanga dioka jok kurun wang. Guad me teka nyoch. Kwer la jor ma wate nyoj. Ere kore me chala kurm bej ka kuumɛ SSPDF kurm bej. Lieutenant Colonel Shual Pot Dwal Dio Jen a deputy spokesperson ka kuumɛ SPLA IO ka general headquarter Jen chiga right ka Sudan Post no shi dëcni kirme yadi ke dëcni kuumɛ no an wena mo chicken netin kontin la SPLA IO mak chicken ga mak was down and ticketing kane shi dëcni SSPDF shigaban cha position da no chaja makakan kana wajel kan ke boni bon ti chopo jandang diok kare yir bon jandang diok to chadren thiangten kende ni SSPDF a third local canoe boat jen ka Bentiu town ko lo gwada dan ten fonti SPLA IO ten consider this SPLA IO nankan ko gwada dan en Bentiu town teten so shika GN kende ni SSPDF shika we ka riat ken shupo jandang diok la riat yira tienda kon aduno dite ko manang ne tungwan ka chatiang ke dini te ka mech no jena ka Bentiu town chicken we ka gwada ti SPLA IO tekatan yala do nena dini ko tim bom ka division 4A brigade 2 Yamus battalion KL Koch County Commissioner Headquarters Guard chicken manager no chicken kuumɛ SSPDF chicken George kana George Jenny shi kuumɛ SPLA IO chicken peng mdini jen long chicken naka dini SSPDF kajen korma korwada jenny kana dang badak wen yam chicken larin according to pot Jenny ta dini chopo jen ngwani de bangwan ta ga jega chilupin
deni ti jan ngwani de bangwan deni SSPDF ti shana gare kormo jaga jekpin radian ti officer dang badak teketin la kwa deni dang badak teketin kene den kona shanak ke report dana shikana lat kwas makan jas SPLA IO wada dana shikan paina chikan ka jektin Brigadier General Kolkir waram kel micha yede bada gwadamo Commander General Kolkir chana kay kurmo Gen Commander Commission dana wekatin gwada dana ji SPLA IO tikatin cha kwer merawde manjel ka kel manjel kel kana General Kolkir wul mishali kolna kwang kwany Jaramadan and la Deputy Commander ki kwere ko larno kwere rawde Karadian mula Lieutenant Colonel Amishal Palkan Wajen Military Intelligence Kaship for the operation Jigani olado na Baradian ke 3 Major ke 2 First Lieutenant di shanak an gwadamo peng nen diala kono shanak kanet jen ngwan ide bangman shanak kel ka kwarke na kanet den konten kapo kur kapo ja gwada dan NTG SPLA IO tende kono gujeno very sad news ko riudi en dial kan wore no kan wore te kwikir ma yadit nan yen chone ne ti la kwarte dit tu wanak te kwan wore ken lo ma gwada an tiketin e just loacha ci podla do na gwasame man chicken dial chicken ka jekan ne janwan bangwan cha nakten ko chicken dia SSP da chicken ga chicken dia SPLA IO ci podla do ne na kan chicken ne di chobjan dang doku de baro to taga board di kede ni SSPDF officer no chicken ang hatin go ne rote ga board ken ne jandang do baro to chiga rodian baraka kariatan kontin beka ka tandien chicken angoy kare yer lo kenaran wane jandang do baro chiga chubko Bentiu hospital jen gwadana moykeke moykeke walton ke kwa bot ken kwa realika kane de kontin chi escaped re korlana chitwo chikala ro nena charam kel ke dini SSPDF chaja kebetik cha yen tam ja kel ke dini SPLA IO rama mone edich ke unwara jel kel ka kende india la content cha dini jenwana bangwan cha na gradient tla dini SSPDF ci pod la ro nena chicken military equipment chicken ga kep wada nyin na tin during the confrontation kani chicken RPG ne dang RPG 7 launcher ne dang dok yana kep chicken PKM machine to shop ka bakali kan ga kep chicken kleine to shop well DH la AK47 to shop well DH kan ga kep ka chicken day to ngwan kan ga kebo kani re kakane de kontu la SPLA IO ko ma kan ka kani tikan kani dangro ati yeken tetnien karam kel michamu ka bot ka kandini SPLA IO re korn chitwok SPLA IO General Headquarter mene pin acting chief of general staff Lieutenant General Peter Tokshul Luak chane ka cha congratulate ka brigade 2 Jamus battalion ano kana de alan kontin matkaka ala allied county forces ni chikala ro me successful repelling the attack ko chikane rekonda de SSPDF chikan ga joj na me mishalat kuumɛ SPLA IO anyok good county commissioner Simon Lielei che confirm no korme chetuo ka kwela jo changa dio no chela do nene janisha figure kimandan pengen content chilu e de blat
no ramkel kadini ki kanere kontila nin kuumɛ yani you could not immediately verify the number of casualties on the government side ko kan ku kanere kono sha konen ne jinwan bangwan kanere content shidot ka front line ke chanak gwadan dana ci korshe toktan no no ko kum lokan lada ko ku kan lokan oba bi family members na ga kanai kon diala no ke la user na ko ngwada dan yin korten wa mangi de ne SPLA IO de ne SSPD chifanya commissioner gwada meshala rona na pingu da take piu ajani bejelong no dongde ne verified mna choro lat badul wal ka Bentiu ne jandang diok ku baro wa ci ku dul wal te ka bot dit kandial ame jeri podande yeling ne ti ne kon shudu njok tin chin lan kanere kon chare no woch wadana to korten chen ngai kon ka kuji moni de kon ngaje no chukoro me che to gai wishin winimi kam kuumɛ SPLA IO kan kuumɛ SSPD ka victory don kuumɛ SPLA IO ka report an kon ngwado mani mu kon gwich mite koran konwere anu angu mla tiai karano beneg buka bainpin and then begin bo mat ka gwanter ki rami mamin Nuer de rana gwijide jina jojino wonen neko cause kan je SPLA IO de larno Bentiu tenen Nuer tenikante mu kwa jile push wonek ne kun nan Nuer ko tin konti loke kum ke mi hadi kul nan jangaka de gwijide kod wich dara ga kaje ko en wich no gang ko nyala mi ci di ci kane ite dong ci talot chicken na gor no dong de na de ka wonyam den bu kod wich ne re tor to te no gode no dara gwayo bu kod ka mo ke victory a chan kweka no to na me agenda na choro lat ko ai kon diale ko konin den paru chane ngaje no je ke chetene kan Nuer ti chitiai bani ko kuumɛ SPLA IO ka Bentiu ci we ka kuumɛ kirme yadit la SSPD kene de toten la tiai ka kuumɛ SPLA IO kene ko la nyoka jongno no loje jok we nyo the loyalty dun we nyenya ke kuumɛ amen sha bando no brano gije no mo lo joko ngade all the places ngade tactic ni cause rami mamijien kudu ngaje gwadi ala continent ngaje gwas deni ngaje dial but la kot nyal la jaka me chonjira mandan en chidut gwadamo min gorko no bat keje ko gane te mit rama kap kor ke lu che kam je be jo kef kab je ko be jo nak ko ajin jokaje so jana dana yos ke kir ko Nuer ko le use na korin karodian gwad mi mo ko janken ko le promote ke juba dio je shari po challenge yani de chok ko koru jandang de juda raw chaga promote kir ke juba kana china security service wal gwada mo Nuer shanga position ya kam teleka position ki le de George no jen aramimo no kam ne kanya ko kanti le de ti kada cha sa nyoro de ka paper bi ga teten na gwada ya ben bi ga jen unless cha ku mi cha nyom gerke jen dong bramimo mu bum mu deserve de je promote jen be chance kul jago ba chiran chance bi je gwaza dana tene kirwi kwam ki let kir nyin katin kon lede ko en o kir no do rien la de George lung nen ne juin mondial tele mu den la jiditen kon dial gon jeno Nuer den te kamat men ko kon destroy kon wero che kon te dit ti cha lami yo niam chikele dier ke jen Nuer community dana be katin ano ne dial ano chicken shift chicken nong ne yo jem nen yana tamte ne shunkel ga kirmi yadit no kaneti logo demarginalize la Nuer kon te konkel kan Nuer kon te konkel kan Nuer tot ka diena kon kri guardial mishu guje la tiaikan ko changi dian chanang ayo chicken gwini jano den Nuer de ka go another thing mishu ne ni Nuer mishi tiai ke te kwikil mi yadit no la ride la da gere mishu guje ta dan raiken kajen maniam kane de kon de kelge kil mi yadit ride la da gere nan
yen ngulo geno bu kuumɛ ba wore wojo kana kuumɛ awe re Nuer awe man yam re Nuer ngude teno te kwani atin te galedi atin mu kwala pen ka kane te ti ko janda la ti mu jora na pali wore mi da te duna mu gore bat ngude teno re Nuer ci gorgo bana banak ko ram juguno jin churo defan chuchung churo gang ramoram tede ramoram je ramago ma kon dial bantin kon lat ko rin banaka gwich ko do dande kon gwich ko dor mi je kan shoda long ko barode ger ki barode luk ki biga mat kele wunyam na dor mo la chuje so murai kon no ne Nueri chante kamat chana gwantaran me ko kire gwantaran telo mbi rambi denied ko naga no kon duno ka dual dieno kon ko dongi te yo and then be road submit ka kir banele konti de dawini sigine itemo ti dong de rodin saranda ko kan tela real bum gor kan ga kir mi hade te real gor kan kaje bade jine kwana ka cham gonen tiene kon te kel ke yo gwat mi chan mundun chan jo cham men cham yen chan e cham wal shimandan le yen re reak ci aja nyoka keke ko biya ga jogono yen e na urech so kan wara shiti de la round kona guje no shi dare ga penika o kan ci gatel objective gatel ci gatel le lodien ci kan surviving den wode bigun war be kan displace ba kula rewarded ko jan ta lat ke kiretam jin mi ci noru shi nak ba ni min shi position shi secure ga kuma kin yadi but question on and for how long on mo kaji bejaintin ka peng mininde a peng mininde bejaintin cause me mal talk me that tele use gadurun che benefit but balajin ka jen that moment but when she regime chora ger then begin zero anyok mi chin wari ore nyok mat karude ni point jiram dan chi kote medan ba ju your tongue me bo struggle with your life kajinone chirodo dakan waru of course a chang bi the takaru ad ko ti yo chi don war shi binen go nendu je katen kona chilat vistor be remember tame dan me ne to wan ke literate kwai ka gwartel mangai ke tel de ko gwar pinga kwinat na jela lar keno jinmi mi jeglat ba kashap ko je gwatan be entenya cheng na lan wala kana palika bai palika yin mi je la bai palika no it's okay jana je paltagre la ya togeru do men be jana man goro den real ka konwere liya aliu kon ga jama liu kon etera me mami lu kon yen kel dan den focus tan de kon focus katin kon de kon gera ti de dorande je gera tene to ngande kwa compromise longono logian development be benedi point jin ramadan rojo development point do ar tele development ka chaji push into this ikese ji push jo jin wona neko wonaka naka dan jonka ba char balat ke jin point ramadan kwa la jadon ye dorno bat dorun tele mi latin changa ken first of all kone nyot development ani chin nangre duar mi jiran kermi yadi it better ko den warde kan charla kan ode ko on yamde den obi ben ka agenda jani agenda kirmi yadit no ano wo jongan warina na mu yen mal no ko bayelat char shit kami ke resource ni kin kun war la mai ni kaka ala resource ngak mi te ke ko agenda na ji wo yena ko shi dundura na me first bake mi lema no ke langa ya do mal kon pinya den ba ko considered ko biyen ba ko moch ke char. First of all, quack the talk quack nen the altila citizen of South Sudan. And moon more moon were quana pello moon South Sudan kelo nuerika mundian. Mundian tindere again the Alkanian ken. The Teramaderan the Malco yat finger quid Georgia and Ojin a langa g lelen and no more shell. Cojantadan let Dian and Werega. Cadian were a push along bono deran there door derja banpin we Malco yat pin. Lala no nuer. La tugo na don ware ano bijen don war bu dor jangwi ya chonke lu min that je tek don gwa da ma che to ko rede
just jelly rami mo michi rear king it michi liu ki teleji way out retaken but consider tika ga tika man run bi jen buka lodot ko se chang che kon man chala pu che ko rear ka kon Nuer ko la tuoga Nuer puch dio je chariar ko je me kon ko mi di tama de no bana convince no ran no man dini je no no ne kon tekel kirm yadit ajun ka yan shabat lonya jogre community kan Nuer biya society Nuer chana jal kel lana we dan kel so jen bu kon ko go but right now the kid che dia che la let kon destroyed already che unity dan che destroyed nyana kwar dit liuti ka de nya SPLA ka kan Nuer kana kan ni Nuer bo din boliu ka quirial keleme real danan kwala komi adoran mi take a dia ni jira mi cha jak wod jong Nuer kuno gari che ben yes talk there and there no dwal ko ci rochot re ci robot re jorede en jena chan na ite monte kelga kim yadi tandien te tana de chan be bel ko di la jin tire je mi ci to lu shelap ko tel we yarum de ro ci mi ci kelga wantar ci to ku ci alebe ba de to de le gol da nani wantar is correct but jin mi jira mu chung kelga Nuer ka lu ko jeno jin ba nga jeno jira mu mi ko jango support ki ku ke support churo de bine Tenekel pange kir ban bin cause the moment she took le bay ngaji no jin orin chin wari gel sigalo especially the kon jaka ko fona ya lewa ya na kan Nuer kon ci Nuer kon ya nak kanang Nuer ban waye kule leli kon gor kon mat kon Nuer gor kon bar ngaji no ko kon ngani mi ci kon ngaji identity dan ci kon ngaji no mu din bana del bana ko long ko mutu kon bana jikka another report yatema